xa sivuma le ngoma sivuma sinikezela kumalungu amaqela omculo wezenkolo. Nathe apha ebudeni bexesha alandulela eliphakade sithetha ngabantu abazalwane abafana noMac Mazizi weMasizakhe Christian Soldiers, umnikelo kaBinza, umzikayise kaNdinga beBuntingville YMG, uwelile kaShenxane wamadodana asewesile, nabanye abazalwane nezihlobo zethu ezilanduleleyo eliphakade. Nesinethemba lokubana apho bakhoyo bayadumisa bevuma ngalo mazwi angatshiyo athi umbhali ngenye imini xa ebhekisa kuthi thina bantu basephezu kwegade lomhlaba, athi nina nisindileyo ekreleni hambani ningemi. Iyo ke le nto usiva sinethemba lokubana ngenye imini siyakubabona. Hamba sobonana emathuneni sobonana, hamba sobonana emathuneni sobonana, hamba sobonana emathuneni sobonana, hamba sobonana emathuneni sobonana, emathuneni sobonana, emathuneni sobonana, emathuneni sobonana, emathuneni